Урматтуу мекендештер, Өзгөн районунун тургундары, мына ушул Жаңа Сый Байтал Мырзарык айылынан 1 апрелден бери жок болуп атат. Агалар көргөн билгендер болсо ушул экрандагы номерлерге кабарлап койсоңуздар, сүйүнчүсү бар. Эки кулагында оймо эйни бар. Минер далинде 9 деген цифра бар. Ошол эйиндеги Байталды көргөн билгендер болсо кайрылып койсоңуздар, Мырзарык айылынан жоголгон сүйүнчүсү бар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер жана Байтал каналынын катталуучулары. Бүгүн 17 апрель 2022 жыл. Биз Ош шаарында Учкун мал базарына келдик. Учкун мал базарына торпоктор кошуна арматурадан байлап коюптур. Азыр ишинде сураган аракет кылалы. Кайсы бирисиздики аба? Жок, көрүп атасызбы? Мен бураны издеп атам. Издеп атам дейт. Бар сиздерде? Кайсы бири? Эко. Качадан? 75 тоташ. Экону, а? Ургач эко тең. Эко тең ургач тотпок. Экону 75 миң сом кем бар тутабыз дейт. Себиз эти бар экен. Көрөсүздөр. Ага торпокто канча тотасыз? 15 миң. Ургачы? Ургач торпок 15 миң сом кем бар тутат экен. Артында көрсөтүп кой. Торпокто канча тотсак, а? Эми кел. Баа койлаксызбы? Баасын айтып койсоңуз. Канчадан болот экен торпоктор? 45 миң сом экен. Эко 45 миң сом. Ургач торпоктор. Ургач торпоктор эко 45 миң сом кеми болот дейт ал өтө. Азыр катар эми абаздан сурайлычы. Канчадан болот аба? 23төн. А? Ургач торпоктор. Эко тең ургачы 23 миң сомдон кеми бар dedi. Канча? Нана. Эркек козу, эме торпокпу? Эркек торпок экен. 20 кеми бар дейт. Сурап атат. Канча берип койдуңуз? 17 миң. Нагабы? Нага 17 бердик дейт. Эркек торпок экен. Тура келбей калат дейт. Аскатар эркек торпок, ургач торпок аралашып кетти. Биягында ургач экен да. Ушул жерден эркеги аралашып кетет экен. Канча донот дейт? Канча досо? Торпок канча досо экен? Сатылдыбы? Канчага? 27,5 миң сомго. Мына ушул ургач торпок сатылып кетти дейт. Сатылды. Аскатар эми сурай береличи. Торпоктор канчадан болот экен? 18ден кам бар. 18 миң сомдон кеми бар. Ургач эмелер, а? Ургач торпоктор. Тара сурайлычы. Мына чоңу канча болот? 35 миң сом кеми бар. Мына абачы, акбаш. 32, буям 35. Бул деле 35. Наркылары 32ден. 32ден эки, а? 32 миң сомдон 35 миң сомдон кеми бар дейт буларды. Аскатар сурап кете берели. Канча болот ушул баа табы? Канча берип койдуңуз? 29 миң сом берип атат экен мынага. Азыр баа берип атат экен. Баа болот. Тар берели. Канча болот бул торпок? А? 35 миң сом. Ургач торпок. Азыр ошол торпокко багылып атат окшойт мына жынга. Ошо бериң го. Мына ушуну багылып атат. Канча берип койдуңуз? 44 миң сом берип коюптур. Торпок. Торпок экен дагы дейт. Канча болот бул мына жын? Жок, 45 миң. Ушойт айтты. Тугам тойлукпу? Тойлук. Биз аранда деген чоң экен. 45 миң. Сурадыбы? 55 миң. Жок, канча дедиңиз? 55 миң. 55 миң да 45 миң берди бербедиңиз? 45 миң сурат бербедим дейт. Астар эми ошол жогору жака салмыйлар коюткөнчө эмне сурайлы. Ассаламу алейкум. Кандай жазыппы? Канча деп атасыз? 45 кем. 45 кеми бар. Булар 35ден кем бар. Булар эки 35 миң сомдон кеми бар дейт булар. Мына уже бир жаштан өтүп калыптыр, а? Быйыл букадан чыкты. Быйыл букадан чыкты дейт көрсөм. Жакшы, содаңыз берсин. Ошол жака салмый коюп эле. Мына ушул салмый 65 миң сом кеми бар дейт. Торпогу ургачы 65 кеми бар дейт экен. Качанчы торпогу? Качанчы торпогу? 500 торпогу.
Qancha süt var aka? 7 litrde süt var. 7 litrde süt var. Hozir jelda ko'rsatib qo'yilib, o'zlarda bir ko'rib baho beribsizlar hozir. Jelindagi negiz yaxshi ekan, ko'rasizlar. Qancha berbedingiz aka? Qancha berbedingiz? 52 so'radi berbedingiz. 52 ming so'radi berbedim dedi shu savdo. Savdo qancha oldu aka? 70 ming so'm kiyim bor ekan. Torpoq urg'ach erkakmi? Urg'ach turib qolgan. Qancha turpoq aka? Qancha torpog'i? 4-chi torpoq ekan. Qancha süt var? Urg'otdi deydi. Negizi ko'kka chiqqanda 6-7 litrga cheyin süt beradi deydi. Sar geç birga. Qancha berbedingiz aka? 67 ga berbedingiz. 67 ga berdi deydi. Savdo qancha oldu? 65 kam var. 65 kemi var. Torpoq urg'ach erkak. Torpoq urg'ach ekan. Qancha so'radi? Ha? 50 ming so'radi. Qancha torpoq dedi? 6-chi torpog'i. Sütü chiqam. Qancha süt var? 7 litrde süt var dedi. Sanoyda qancha dedingiz? 60 ming so'm. Torpoq urg'ach erkakmi? Urg'ach. Torpoq urg'achi. Жаңы эле тулган окшойт да? Жаңы эле тулуптур. Qancha torpog'i? 7-chi torpog'i. Qancha so'radi bozor? 48 so'radi. 48 ming so'm so'radi deydi. Hozir jelini ko'rsatib qo'yilib. Qancha süt var o? Qancha süt var? Ani to'shdan bilaylik, ha? 5 litrning sütü bo'lib qoladi deb buyursa. Onlar süt hem torpoq so'raganlarga bu yerda torpoqdan qancha parodasi var ekan? 5-6 xil parodasi var ekan. Arasında mana cho'ngdorini ko'ringizlar, cho'ngdori da var ekan. Qanchadan bo'ladi ekan? Qanchadan boshlanadi? 15 mingdan 30 minggacha. 15 mingdan 30 mingga cheyin. No'xshon cho'ngdori 30 mingda ya. Shular 30 mingdan Şvet, Alato nemeler. Şvet Alato barliq paroda var ekan. Manduz. Nava? 30 kam. Narxi 30 km var. Şvet. Şvet paroda. Любой paradan alıp gidiyoruz. Любой paroda olib kelib berasiz aytdi. Nomeringizni aytib qo'ying. 553 bilan. 48 59 00. Ушул номерге байланышыңыздар, torpoqlarga байланышып, дагы маалымат алып алсаңыздар болот. Мына ушундай. Мына ушул Саанойду 100 миң сом кем бар деп экен. Torpoq urg'ach erkakmi? Urg'ach. Torpoq urg'achi. Бул qanchachi torpog'i? 5-chi torpog'i. Qancha süt var ekan ava? 6. 6 litr süt var. 6-7 litr süt var deydi. Balasından aşqani. Öylesir. Qancha oldu tuğanına? Bir hafta oldu tuğanına. Qanchaga berbedingiz ava? Hadi verişte taşkar da verişte sayısana Sırtta. koyduğunu bak koy verdi ya. 80 ming so'mdan qo'yib berdi, ava sirtda berdi deydi. Sirtda baho oldu. Mına şu Sanoyda 90 ming so'm kemi bor ekan. Torpog'i erkak. Torpog'i unday jo'n jo'q kelgan. 5-chi bolasi ekan. Qancha süt var ekan? Yok. Bilmiyorum toşna. Toshna saytda so'rab buni Videoda sayt deydi. Toshdan bilmayman deydi. Yaxshi. Ochiq aytgan yaxshi. Alloh rozi olsun. İşinizga yo'lak. Qanchaga berbedingiz? So'radi u. Har qanday so'radi. Har qanday so'radi. Qancha oladi ekan Sanoy? Qancha deyapsiz? 100 ming so'm kemi var. Torpoq urg'ach erkak. Urg'achi. Qancha torpoq bu? 4-chi torpog'i. Sütü dadil o'xshaydi aka, qancha? Şu turşunda 10 litre veredi. Şu turşunda 10 litre beradi. Ko'kka chiqdi chiqalik bu. Ko'kka chiqaliga. Ha, qayamen 10 litre tekin bo'lsa, ko'kka chiqsa da qo'yish kerak ekan qolsa. Yaxshi. Qancha so'radi? 20 geldi. 20 geldiniz. 20 geldi. Yaxshi. Sodangiz bersin. 23. 123 ming. Torpoq bilan. Torpoq bilan 123 ming so'mga sotib olibdir. Bu sütü ağladı. Qancha süt var ekan aka? 25. 25 litr sütü var. 25 litr sütü var deydi. Negizi uydağı gigant ko'rinadi ekan. Torpog'i urg'ach ekan. Kaça da adam? Bu qaysi Alato paroda o'yla, qanday paroda? Ha? Ani bilmayman toshdan. Qaysi paroda aytmadi u? Bishkek paroda deydi. Ha, yeching qarangizlar. Tag'i birda to'y turganda ele. Qancha do'st mana shunda? Bilmayman deydi. Bosim o'yla ekan. Hozir qatar bu yoqda cho'ng Sanoylar shul yoqqa qarab ketaveradi o'xshaydi. Shul yoqqa qarab o'tib chilaga. Alar mana shu Sanoy 150 ming so'm kemi bor ekan. Janag'ili gigantning
Şerikler okşayt ha? Şerikler emasmi? Paradası jaylar эле эмеспи? Аралаш. Аралаш экен. Торпо ургач эркек бе? Торпо ургачы. Андан кийин сүтү 15 литр сүтү бар. Желин караңыздар. Жели дагы чоң экен. Уй дагы чоң. Мындай эмеси жакшы уй экен, сындуу экен. 150 миң кем бар дейт. Жанагы бага берип жатчы сиздерге келсе. Ол кел, тура келбейт. Кошосуз. Кошот. Аз-маз кошот дейт ого. Тура келбей калат дейт. Алар мына ошко мына ушул саны түшүптүр. 300 миң сом кем бар экен. Европадан келген сементал породдагы саны экен. Торпогу эркек. Туганда бир 5 күн болду дейт. Көрүңүздөр. Азыркы убакта берип аткан сүтү 25 литр сүт берип атат дейт. Негизи 30 литрге сүт гарантия дейт. Торпогу эми мына чоң айтат экен. Жаңы эле туруп турган. Канча торпог эле ака? Биринчи, жаңы ачма экен. Жаңы тума. Көрүңүздөр. 300 миң сом кем бар экен мына. Бирок анча букаларга караганда букадан да чоң экен. Азыр артынан да бир көрсөтүп коет. Көздөр да көрүп. Көрдүңүздөр да чоң экен. Мына ушундагылар. Бүгүн биз Учкун мал базарынан саануларды, кунажындарды, ургач торпокторду тартып көрсөтүүнү аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар. Каналга катталып электер, подписчик кнопкасын басып, коңгурочону басып койсоңуздар бизден келген видеолорду биринчилерден болуп көрөсүздөр. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.